le thir tu le ngai thatu zong te in zavain chibai le vekule hei tun trum kan video a chuanin a Mizoram MLA le a minister te an sum le pai din mun sang ni som ni pathum a Mizoram assembly election a an affidavit atrangin kanon sei chaudona a PDF file en ve do in omani chuanin my neta le Mizoram Election Commission of India ECI official candidate profile and affidavit the base atrang le my neta ADR atrang te hiani na download thayani and poni sela ti diktok lo tekan lo ne yani chuanga idam kan han deal lok ni sela kan minister te kan MLA te hi anlo ho sa rengem tuna alar zual pui ang chi kha tuna kan ron thlir doni ama saberim pulal du oma Mizoram chief minister sangli somni pathum Mizoram assembly election a khan share chief constituency atrangin a than thlin na ni ya a affidavit tlang pui asum le a ho sakna ang chi le a personal detail ang chi khatuna kan ron tar langa nga mingpum mi pulal du omani ya apa mingi puvai sang a leitan ya kumsom sari pathum kumsani somni pathum khan ani to ani te chuanin an address zong akhachukan tarang longa zirna lama hiam Bachelor of Arts BA North Eastern Hill University nehu atangin kumsanga zakwa somsari paruka khanin BA hi alo zo to ani political party hi Zoram People Movement ZPM ania ti chon sualna criminal case ang chi kha anei lova rosum le pai asset le liabilities kumsang ni somni pathum a affidavit athil ne izat atarlan tlang puite chu rosum chi sang a hlutna avaya inkopte atotralang chi te kha sum che thei ang chi hi vaibel chekhat sing thum sang nuai thum sing ni sang ni zasari som thum pasari vaibel chekhat nuai za ale nuai za pathum ang vel kha anei ti na ani ya ti chuani sum che theilo in le lo chol mun le mun dang te aram le ahut na ang chi kha vaibel che thum point pakhat nuai za thum chuang vel kha anei bok ani ti chuanin aro sum le asum che thei kha vaibel che khat nuai za vela ne yatin che thei lo kha vaibel che thum point pakhat vela ne awai na hlut na zong hi vaibel cheli point pakhat nuai zali le ti vel kha anei ti na ani o ti chuanin ba hi nuai somni panga point nga nuai somni panga le si nga vel kha ba anei ve bok ani o ti chuan PDF file in download du chuan Election Commission of India ECI atrankanin download thei bok ani o avai bel cheli nuai zali borvel kha in le lo aram nei te hlut na neng khanin anei ti na ni chu ti chuanin famta dampa bial tu purin tuanga sailo hi kumsang ni somni pathum khanin MNF cricketin dampa bial loading to o ti chuanin dampa bial thantlin ani ya kumsom ruk pathum ani sang ni somni pathum khanin ti chuanin zirna lama hian class 8 pol riat kha apa sa kumsang kha zakwa somsari panga apas to MNF ani ya sualna criminal case ang kha anei lovani rosum le pai asum che thei ang chi kha vaibel chani nuai zani borvel kha anei ani ti chuanin che thei lo hi vaibel chethum 3.8 vaibel chethum point pariat vela ne avain vaibel chenga point pakwa nuai zanga somkwa borvel kha in le lo te ne na hlutna anei zata ni ya ba hi index hianin vaibel chekhat point pani vel ba aneya o purin ruanga sailo wa boral towa angai omin assembly vela angai om viewani engponi sela kan politician te kan MLA minister te hi an rethei zok hlom vio lo wani te suanin is tui pui bial tu
puram than moya istui pui bial tu hi kumsang ni somni pathum khan istui pui constituency atangin than tlin ani ya ichuanin election commission of india ECI le maineta ADR data affidavit ludan tlang pui te chu heng te hi ni puram than moya hi kumsom ruk parukani sangni somni pathum in than don khan ti chuanin azirna lama asan zong hi chu anron tar lang lova criminal case si anei lova rosum le pai le leiba anei te chu sum che thei hi vai bel cheli anei ya ti chuanin sum che thei lo hi vai bel chekwa le nuai khat borvel 9.1 ani ya vain lutna zong hi vai bel che som pathum point pakhat nuai sang khat zathum sing khat vel ta anei ti na ani chu nuai sang khat chuang kha anei ti na ni ber chu ti chuanin ba hi nuai som ni pathum point pariat vela ne ya nuai som ni pathum sing riat vel ba ane ya sum che theyang zong ka chom vai bel cheli ane ya che theilo ne na be khom khan nuai sang khat zathum bor vel kha anei ti na ani ti chuanin pulal than hol ani hi chu sang ni som pariat dei to khan ani chu kantar lang kher lawang ti chuanin sualna engponi se puram thammoi khanin sualna angchi case angchi criminal case ka engma anei lawani ti chuan Mizoram chief minister Lui Puzoram thanga MNF president hian sani somni pathum khanin aizol e suan constituency atrangin achua affidavit ataran tlang pui ta chu ani hi kumsom sari pakuani asani somni pathum khanin ti chuanin zirna lama hianin graduate valania bachelor of art BA DM college Manipur University atangin kumsang ha sakwa somruk paruk boikum khanin BA kha alo zo to ani ti chuanin sum chathei ani zati vaibel chekhat le nuai sari nuai za pasari borvel kha sum khoi che thei kha aneya ti chuanin sum cha thei lo wang che kha nuai vai bel che thum point pani nuai za thum borvel kha anei ti na ania hi charam hun veng lai le chal tlanga in le lo le champhai vela aram nei hlut zong le akar nei ang che kha ni avain vai bel chenga nuai zanga borvel anei ti na ani chu benga hianin engma atar lang shan lo ani kan lo soi ang em ho sa ang kha chu alo ni big lo ani unaw te sum kol kan ti anoi zakwa chunga kol ti ang kha chu alo ni big che lo ani affidavit atanga alan dan chon ti chuanin purobat ro mo ya roi te hi sang ni somni pathum khanin hachek constituency atangin MLA election kha achu vea atling boka affidavit election commission of India ina atarlan dan chuan kumsomnga parukania sani somni pathum khanin ti chuanin azirna lama hian postgraduate master of philosophy MPhil in political science MPhil ania Northeastern Hill University ne hu atangin kumsang kha zakwa somriat paruka azawani ti chuanin sualna criminal case si anei lo ani ti chuanin sum chathei account sang atanga ane belko mi vai bel che som pakwa point pathum nuai sang khat zakwa le nuai sang khat zakwa pathum vel ane tina ni ber chumo nuai sang khat zakwa dam chu kan mu lo tur ani so nuai sang khat zakwa chumo atam kho mai ti chuanin sum cha theilo hi vai bel che som pani a in aram le alir theivela niang chu vai bel che som pani ani ya ti chuanin avaya sum cha theile aro thil zong bel khom kha vai bel che som thum pani point pani nuai sang thum zani borvela nei ti na ni hosa pa ngai pon ni len hosa tak chu ani hrim ani ani chu company te ane ya tin sum dong mi ani ya om lo shan lo ani ti chuanin nuai sang thum zani borvel su atam ve hle ani ti chuanin puke sap danga hi aizol not 3 MLA atana than thlin ani kumsani somni pathumma Mizoram assembly election khanin affidavit tlang pui chu sum thil che thei kha
vai bel che sari lir theile company le share tenena ane angchi kha vai bel che sari ani ya ti chuanin che theilo kha vai bel che som pali vai bel che som pali ani ya thil che thei sum che thei khang nuai za sari bor vel ane ya in le lo ram vel le athil nei angchi hlut na kha nuai sang khat zali man bor vel ani o tin 1.79 crore vel hi ba kha ane ya nuai za bor vel ba ane ve bokani ti chuanin a ezon na le tho chua a ezon atlang puya hian director ania zonet cable tv a hian ti chun wanglai ni newspaper a hian editor le publisher ni in a inziak bok ani zirna le zirna education qualification a chuan BA nehu atangin BA Bachelor of Arts kanti kha azau ve bok ani criminal case I pakhat criminal le case criminal record affidavit atarlan daning case pakhat anei ni in tarlan ani ve bok ani election ECI portal atangin hemi PDF a download thei bok ani ti chuanim putete ya marpulal hing lova mar hi Mizoram Assembly sangi somni pathum election khan Aizawl was true constituency atanga thantlin ania sport and exercise minister ani boka affidavit atanga alan dan chuan kumsomli parukmi ania sangi somni pathum khanin zirnalama hian master of arts MA in history ani ya ne hu atangin sangi pakhata azo ve bok ani ti chuanin zon na hi journalist joint editor wanglani newspaper sport administrator ani ya MFA hian secretary ani bok ani anupui hi director vakiria khanin entrepreneur ani anupui hi director vakiria khanani bok ani criminal case hi pakhat nei angina inziaka IPC BNS ani to tuna chon IPC section 171G thuthang diklo thedar chungchang wanga hek na case kumsang ni sompakwa lok sabha election independent candidate adin lai mi ani ichuanin sum cha thei ani chungchang hi vai bel chani noi zani vai noi zani borvel ani cha thei lo hi vai bel chekhat point paruk aneya avain vai bel che noi zathum pasari borvel kha asum che theile in le lo ro sum khan in belkhom kan vai bel che thum vel kha anei bok ani ba hi anei ran lo e ba hi vai bel che khat points somli pakwa noi za somli pakwa borvel kha ba anei ve bok ani election commission atang khan download thei zel ani ti chuanin Dr. Vanal Khana puma thante kan ti mai hi Aizawl not true constituency atang khanin MLA atsuwa ti chuanin thantlin ni in tuna hian Mizoram School Education Higher and Technical Minister ani mekani sani somni pathuma affidavit atanga alan dan chuan kumsomli palimi ani ya sani somni pathum khan ti chuanin zirnalama hian doctorate PhD anei bok ani education doctorate PhD kha anei bok ani ti chuanin mani ezona hian assistant professor pachunga University College PUC khan assistant professor ani thin ani anupui hi rural development department assistant director government of Mizoram ani bokani sualna criminal case anei lova sumle pai sum cha thei hi vai bel chekhat point panga noi za panga borvel aneya ti chuanin sum cha thei lo hi vai bel chekhat aneya vai bel cheni point panga vai bel cheni noi zani somnga borvel kha anei tina ani berani chu ichuanin ba hi noi somsari pakwa vel hi ba anei ve boka ho salit tu kang khachu ni lo ani na ngai tu phei chuan mo ti chuanin apu bi chan zowa sani somni pathum affidavit tlang pui chu ani hi ubi chan zowa hi Aizawl is true constituency atanga thantlin ta kani ya tuna hianin Mizoram Urban Development Poverty Elevation UDMPA Minister supply minister repo ani mek bokani ti chuanin kum somli pasari ani ya sahni somni pathum khanin
Aizawl East True constituency ania education lama in Master of Arts in Social Work MS Social Work sania Mizoram University atangin MZT watangin sang ni panga azo ani itsuanin anu pui hi contract employee natok ni in ripan Aizawl noya athok ve bok ani criminal case si anei lova aro sum chathei vai bel chaka point pakhat nuai za pakhat borvel ani oput puma thante khan nuai za panga borvel ani ber chu ani ya pubi chanjaw hian nuai za pakhat borvel ani ya sum chathei lovi nuai za pali man hu vel in le lo ro sum le pai ane ya ti chuan ho sakna hlut zong hi vai bel chhni point panga nuai za ni panga borvel ani a hlut na zong hi ba hi nuai som pali point pali nuai som pali sing li vel ba ani ti chuanin puti BC lal ven chunga hi sani som ni pathum MLA election khan Aizawl Western constituency atang thantlin ani ya if it David atanga alan dan chung kum somli pakhat ani ya sani som ni pathum khan ti chuanin zirna education lama hian higher secondary pol som pani class 12 kan ti kha apasa an no pui hian na tho anei shan lova criminal case anei lova sum cha thei hi nuai somriat point pakwa nuai somriat sing kuavel aneya in le lo hi anei lova apo so sak nuai somriat borvel aneya nuai khat sing khat vel ba anei bokani mi ho sa su ani shan lova amaro chu nuai somriat chinta chu ke ni nei phak lo tur chu ani thawani an lo re thei zok shan lo ani ti chuanin pulal chan damaral te hi tuivol constituency atang khan thantlin ani asani somni pathum khan ai fit atanga alan dan chuan kumsom nga pakhat ani asani somni pathum khan ni zirna lama yen Master of Arts MA in Political Science nehu atangin sang hazakwa somko pariat khan MA Political Science alo master to ani ti chuanin criminal case si anei lova sum cha thei hi vai bel chkat point pakhat nuai za pakhat vel aneya aro sum in le lo motor lir theiram vel hlut zo hin nuai za thum man vel ania vai bel chali nuai zali pathum nuai zali pathum vel ani a ho sakna lut zo hi ba hi nuai somruk vel ba anei bok ani ti chon pirin pui hi sangni somni pathum MLA election a ai fete atanga lan dan chon lunglei East constituency atanga thantlin ani ya tuna hi Mizoram Health and Family Welfare le Social Welfare Minister ani meka Health Department Minister kha ani ya kum somruk pakhat ani ya sani somni pathum khanin ti chuanin zirna lama hiam Bachelor of Art BA Chhatrapati Sahuji Maharaja University kanpura tangin kumsani patni dai to khana lo zawani ti chuanin apasale izon na hi Theological College professor retire pension to ani apasali ti chuanin criminal case anei lova sum cha thei hi nuai somli pakhat sing khat vela neya sum cha thei lo in le lo ram hlutna abung ruwa zong khan vai bel che thum point paruk nuai za thum paruk vela neya ram chi sang khamo ti chuanin a ho sakna hlut zong in nuai zali bor vela neya nuai som thum pakwa sing ku vel ba anei bok ani ti chuanin beril van nei sangi hi kumsang nei somni pathum Mizoram Assembly election khan Aizawl South 3 atanga thantlin ani ya ani hi kumsom thum panhi mi ani sani somni pathum khan ti chuanin zirna lama hianin Master of Arts MA history ne huwa tangin MA kha azowa ti chuanin MA kha azowa ti chuanin ama ezunna hian hemi ma hian Aizawl IMC khan incorporator ani thina TV presenter le radio alama pokana lo thok thin to ani ti chuanin a ho sakna sum cha thei ani hi nuai za pariat vel sum khoi che thei ani ya tin sum cha thei lo hi neya nei lova vai bel chekhat point pariat nuai za pariat vel ani ya ba hi nuai som thum panga vel ani bokani ti chuan je zelal pek luwa hi South Tuipui constituency atanga thantlin ani ya sangni somni pathum khanin sangni somni pathuma khan kum som thum pahni ani ya zirna lama hian class 12 higher kha azau
อันนี้ติดส่วนนี้ทิลเจเทไวเบลเซนี่หน่วยจันนี่โบหน่วยจันนี่ปนิโบเวลค่ะสุ่มข่อยเจ็ดเทก็อันนี้ข่อยเจ็ดเทโลฮีไวเบลเชรุกโบเวลอันนี้ไวเบลเชเรียดหน่วยจะเรียดโบเวลอันนี้เขาสักนัดหลุดซองฮีติดส่วนนี้criminal case อันนี้เราบกอันนี้ติดส่วนนี้ผู้ชายเราว่าฮิจุกันตาร์หลังเขรเราว่าอัดลิงตาบกสีเราว่ากัน MLA เลย Minister Lars Zual ติดส่วนนี้ลัลมวนปุยปุลันมวนปุยปุนเตฮีช่างตัวเราจังคันทันคลินอันนี้คุมสานิสมนิปทุมคันคุมสมงาปรุกันนี้educationเฮียนินqualification ฮี BA เนหัวจังอินกวางคุมข้านะจว่าสุ่มข่อยเจ็ดเทียนหน่วยสริสิงสริสังหิจาริสมกัวปทุมกุมสังหิสมหิปทุมกันนั่นเองติดส่วนนี้ข่อยเจ็ดเทียโลอินเล่โลการเวลรัมเวลนี่ส่วนด้วยสมงาปัสริสวงข้าข่อยเจ็ดเทียโลข้าอันเองติดส่วนนี้นักหลุดนะจงเบลโคมีหน่วยสมงาหน่วยสมงาปัสริสวงเวลอันนี้ criminal case อันนี้เราบอกกันเองพอนี่เสละกัน MLA minister จะziงส่วนนี้ตัวนักทันติงจะziงส่วนนักโฮสต์เราเบิร์ตจะziงมีพออันนี้ไม่เทียติส่วนเลยที่เราตกกันในช่อง comment section ละมาอินอนสวยเวดอนเนี่ยทิน ECI portal ละมาสันนิสมนิปทุมMLA Mizoram Legislative Assembly election สุดตู้จะจงaffidavit ค่ะดาวน์โหลดเทียนบอกอันนี้